U ruci imam Samsung J700. To je recimo prilično jeftin mobitel, ali po meni jako lijep, simpatičan. Evo vidite, on je slider form factor. Sa lijeve strane ima tipku za pojačavanje i stišavanje zvuka. Ima micro SD utor. Tipkovnica mu je više manje solidna, ravna. Ima ovaj ovako kružni kotačić, znači može služiti kao četverosmjerna tipka. Ove dvije tipke su plastične, kvalitetno napravljene, velike tipke, vrlo jednostavno upravljati ovim mobitelom. Evo, s ove strane imamo priključak za slušalice i USB i kameru od 1,3 megapiksela, nema autofokusa. Ekran uređaja je rezolucije 160x128 piksela. Mobitel posjeduje Edge brzinu prijenosa podataka i Bluetooth. Mogu se postavljati MP3 melodije za zvono i sada ćemo pogledati malo kako izgleda izbornik. Klasični Samsungov izbornik. Imamo znači popis poziva, imenik, aplikacije, datoteke, poruke i tako dalje, kalendar i kameru. Evo ga, kamera je 1,3 megapiksela, nema bljeskalicu ni ostale napredna svojstva kao što je makro, autofokus i tako dalje. Tako da kvaliteta samih fotografija i nije baš neka. Inače, generalno ovo je niža klasa Samsungovih uređaja. Cijena mu nije baš velika, ali prilično lijepo izgleda i ukoliko niste zahtjevni korisnik, ovaj uređaj će vas svakako zadovoljiti. Usporedimo li Samsung J700 sa starim modelom, popularnim D500 Samsunga, on je nešto širi, veći, ali daleko tanji. Pogledajte recimo debljinu ovog uređaja, pogledajte debljinu Samsunga J700. Isto tako u usporedbi sa novim modelom U600, oni su približno istih dimenzija, iako je U600 veća klasa, pa samim time, evo, vidjet ćete, izrađen je i nešto je tanji. Evo vidite.